Pemirsa Puncak Karya Pendudusan Agung Balik Sumpah Ring Pura Luhur Uluwatu Kemargiang nemonin Rahina Anggara Kliwon Medangsia. Ida Betara Ring Pura Luhur Uluwatu nyejer selami pitung Rahina. Penyineban Pacang Kemargiang ring tanggal 14 Juli warsa kali tali 6 likur. Pura Luhur Uluwatu nepet ring Rahina Anggara Kliwon Wuku Medangsia sampun ngemargiang puncak karya pendudusan agung balik sumpah sane kepuput tigang diri sulinggi. Antuk selanturnya nih, ide betara nyejer selami pitung Rahina penyineban ring Pura Luhur Uluwatu sejeroning edan karya inucap pacang kemargiang ring tanggal 14 Juli warsa kali tali 6 likur. Sejeroning edan karya pendudusan agung Tawur Balik Sumpah Pura Luhur Uluwatu inucap sampun memargi upacara Marisuda Gumi, matur piuning, ngingsa, nuwur tirta, melasti, mepepada tawur, miwa upacara Tawur Balik Sumpah, melarapan pemargi inucap, kaptiang sidemangge kanan jagat sani gemari palo jinawi, sakesukertan kerayuan, majeng samian kramane. Ring pemargin karya, prawartake taler sampun meperkanti, sarang mekudang-kudang bage, sajeroning ngemit ketreptian pemargin karya, utamanya nih, untuk mastikayang nenten ngewentanin kahanan margi sani macet, mangde samian umat, sida manggi pemargi antar sejeroning ngaturang bakti tur pedek tangkil ring pura Luhur Uluwatu. Juliana, Bali TV.